Nginle kumno yo usatlay bangi layo pediang hakasi utrai satlay. Te ya usatlay bangi yo pediang hakasi utrai satlay. Ken mau ula dei sakramental. Dei sakrament re dei sakramental. Kitiar ki balapen kentang jong kabalang. Ken mau ngi ban sumar ban buram ki tu kitiar balapen kentang namar ki dei ki sakramental ki don ya kabor ban ai hangi ke CEA. Ban penyo hangi ke jingker khuna ublei. Te bun sini ki briu ki bret no ki satlay la ne ki pedon kam ki sina kumno ki pedon kam paklai kini ki bade ki sakramental. Te wat numbret bubhai usatlay. Lesila da pidon yo usatlay bala arim te wat numbret. Lada pimdon kam shu thang la ne shu tep no yo ta satlay. Wat numbret ni satai namar de sakramental. Burom yo sakramental namar udon ye kabor ban ai ke GA ban penyo ke jingker khuna ublei. Kumbangi burom yo rosary. Rosary ba khoi de sakramental. Kamun rosary bar usatlay ki de kicu ki de ki sakramental. Teken ma wat numbret kumar yo satlay. Pimde ban bread heklenti ke sangkira ne pimde ban supedan kam tang tu kasi utrai satlay. Ladep nang ta pisa bread no ya. Usatlay udon ye kabor kumbanga hinga yo mat alade ba don bapang klam jo kibrat ngi kle usatlay ngi thang usatlay bin khreba ki jimbam jo kibrat te ki lait na ka klam tela don ke erjong ke erlang thari ke ngit te ngi thang usatlay ya sam chingi te ke erjong kaduna bat kidon kiwe ru ki ba pila pen kam haki bon ki ru kam yo usatlay te kan mawat numbran ke shong ke chingi chopi kum no pi pendon kam hande kine ki don ya kabor namar ki de ki tiar bala pen kentang ki bala ter khu jong kapalang